Poncok na ada ya komelo ki salama lino salama akhira akka cueki lauri lalan najallokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini umat salam malakbi yang kehadir ifatarak kasipai metan rasyukur temagang kata laur jasiwanna pungala ta'ala. Lagi dan lagi Allah napilih ki mancajiwi atanna ya engkai meluk pat dupai tan ratau tungat-tunganna lauri pungala ta'ala. Ala siaga egana tau depa nafad dupai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Nawadding alena si mata hadir ilalanna ye onrong ngiwe untuk makuragangi alena si mata tuntu iriorannunna pungala ta'ala ya naritu pamasina napagangkan na insyaallah nawala isi bawa suruga pamasina. Salawat nama pasalamat masa laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say lalang assalamualaikum ya nafahadir pungala ta'ala riwan walino risisina tau miloe lolong asanangan lino nan niya ada cengang akhirah. Poncok na ada ya komelo ki salama lino salama akhira akka cueki lauri lalan najallokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sini wa masalam malakbi yang insyaallah engkir yang masiri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini umat selengih, khususnya kita yang hadir di tempat ini, kita semua punya keinginan, kita semua punya cita-cita. Engkamana minasata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya cita-cita
agaro maminasa ki lauri pungala ta'ala sarekom ki engkaki lolongang asenangan rilino oncop piha maminasa ki pungala ta'ala nawereki asenangan ri akhirat. Ya tonnaro nasabariwi riwatut tak marellau saat kita berdoa kepada Allah engkaset di fatduangan nade hai tengkam malufaiwi. Ada satu kalimat doa yang hampir tidak pernah kita lupakan, mustiro ibaca. Apa itu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yene kalimat fatduangan nade si senang kaya lufairi watut tak marellau ri pungala ta'ala, baik kita berdoa bersama maupun berdoa sendiri. Puang tajallorak ka lalang assalamakum tawerek ka adece ngalino oncop piha tawerek ka assalamakum ri akhirat wa qina adzabannar tafabelaika folir facallanna apin naranakata puang. Hampir setiap hari kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah menganugerahkan kebahagiaan dunia, kiranya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebahagiaan akhirat. Tetapi minasata ya manannaihe ya fana maddufa yakko yolai lalang menuju kepadanya. Doa ini tidak akan dikabulkan oleh Allah selama hambanya itu tidak melaksanakan atau tidak melalui jalan-jalan menuju kepadanya. Dena mungkin lolongaki asenangan rilino yakode ilabeki ya regade ilalengiro lalenna menuju kepada kebahagiaan dunia lebih fa kebahagiaan akhirat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minasaka minam matanri, keinginan atau cita-cita seorang muslim yang paling tertinggi adalah riwayatun naresori munrina pungala ta'ala engke pungala ta'ala nafala baki matama rilala surugana. Cita-cita yang paling tinggi seorang muslim, orang yang beriman adalah ingin bermuara di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya koi tanai mana ki makadamiro kiga matama suruga musti milo mana ki matama suruga. Ya tonnaru nasabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkase di adanna najaming ummat na matama mana suruga. Sangadin nati ai. Maka Nabi ta kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Majappu sininna ro umma ku mattama manan rilalna suruga illa man aba sangadin nati ai. Semua umatku kata Nabi akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Aga engkau tahu tiamat tamarilalna suruga. Memang nalepat lilana makadamilo mata marilala suruga neka de nafigau lanro ale nafigau iarega nalabo kilala lalam menuju kepada surga. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ya bingung kami tetulinui agak pabingung Imam Ghazali Yerotilane melok landri alena mata marilala suruga nekade nalabaki menuju kepada surga. Saya bingung melihat manusia, dia ingin masuk ke dalam surga sementara dia tidak melewati jalan-jalan menuju surga. Ada orang begitu. Maka pertanyaannya kemudian dia menemukan Allah la surga aga fale nawadding ifigau sarekom maki insyaallah nawereki pungala ta'ala surga pamasina.
Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na palattuka ki na rampyak ki an regurut atau fandatai syare egana lala suruga. Yang pertama yang naritu tuntu ipat disengenna pung Allah Ta'ala, menuntut ilmu. Ternyata to angket tuntu ipat disengenna pung Allah Ta'ala, ia natur tahu ijallokan lalang menuju kepada surganya Allah. Maka dana Nabi tarilalang hadisikna, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan bukakan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nigi tahu si mata laut tuntu ipat disengenna pung Allah Ta'ala, majappo angke pung Allah Ta'ala na bukare ko rito lalan matama rilalan na surga. Mustero makadaki idit tomato ide nagapalit tulaleta. Masih banyak caranya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar di sekolahan saja. Ya ko angka ceramah tudat cinampuat ni menuntut ilmu. Angka toropa pasan na nabita rilalang hadisina. Agana sa nabita. Idza marartum biriyadil jannah, yakolab kuri pala na surga. Kalau kalian melewati taman-taman surga, aga na sa nabita, farta'u, lepa-lepa ko cinampa, singgahlah engkau di dalamnya. Bingung sahabai. Ya pahan na sahabai, taman surga na kopi matu di akhirat. Na adanna silalo na nabita maka dayak kumulabe kita taman surga lepa-lepa ko. Maka makutane sahabai, ya Rasulullah, taman-taman surga yang mana yang engkau maksud? Aga nasa nabita khalaqul zikr. Asidapunga yang angkeri lalana rampi-rampi asna pung Allah Ta'ala. Perkumpulan atau perhimpunan yang ada di dalamnya sementara menyebut nama Allah, ataupun cokna ada majelis zikir atau majelis ilmu. Jadi majelis zikir ya galir ya rega majelis ilmu ya naritu taman-taman surga narilinu. Jadi aku angkat taita majelis ilmu ia rega majelis zikir. Agana sa Nabi tak fartau si boleh-boleh ko pegang-pegang alemu lepa-lepa cinampu. Magai nasabat ternyata itu adalah jalan-jalan menuju ke surga. Maka sekali lagi zaman dimulakan Allah yakko melok ki lolonga surga na pung Allah Ta'ala si mata tuntu ipat disengengi. Yakko dek nagaga palit lalanna matuntu ipat disengeng secara formal mega mo falalanna yakko angka facrama lepa-lepa ni cinampok mareng kalinga. Yang kedua zaman dimulakan Allah lalang menuju ke surga. Yang kedua maka day adanna andregurut atau fandetai ya naritu tafade cingi ampi kido tak wirek kada tarifadat tak rufatau. Perbaiki akhlak, perbaiki budi pekerti kita kepada sesama manusia, karena itu adalah salah satu jalan-jalan menuju surga. Maka di Nabi tarilalang hadisina majappo ujamingi umatku sek di bola rilalas surugana pung Allah Ta'ala di sisi na to engkai makasing madicing ampi kidona iya riga wirik kadana rifadanna rufatau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin umatnya satu rumah di dalam surga bagi mereka yang memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Coba nih tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rijaming alena matama rilalana suruga, bahkan mariuli alena matama suruga
Denawat di matama nabi-nabi laingi sangadin na matama pinabitari lalana suruga. Agap pasabari di jamingi nabi tamat-tama suruga nasaba alaina innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nasaba nabi tak memang diutus untuk memperbaiki akhlak. Dena mungkin nabi ta ifarente pole pungala tala pada cengiro ampikiruta sangadin na engkiro nabi ta ampikiruna wirekadana madece pimariolo. Maka ya komelo kilolo nga suruga na pungala taala ta pada cengi ampikiruta wirekada tarifadat tarufatau. Yang terakhir yang ketiga zaman dimakan Allah lalang menuju ke surga. Yang ketiga maka dia adanna andre gurutta tu pandrite tentunya melewati dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang naritu tafarakai lalu itu matuatta. Berbaktilah kepada kedua orang tua ta. Kenapa? Ternyata itu tu matuatta seti mancaji lalang asalamakan lino akhirat. Bahkan indok tak nak kelebaraki nabi tak makada yaitu surugai engke riyawana fala ajena indoi. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah tarotan rena roda raja na tomatwata indok tak sampai surga disimpan di sebelah paling bawah kakinya ibu kita. Artinya apa? Ya komilu ki pale lolonga surgana pungala ta'ala taparakai lalu berbaktilah kepada kedua orang tua ta. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sialah kita siang dan malam terus berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah puang tajalloraka laleng asalamakan linu asalamakan akhirat. Tidak sia-sia kita berdoa nasabak magai na lepak lata na fego lanro alih na tokang ati. Kita banyak berdoa lalu kita berikhtiar untuk mencari jalan-jalan menuju kebahagiaan dunia, mencari jalan-jalan menuju bahagia akhirat, terkhusus jalan-jalan menuju surga. Memagi-magi engke pung Allah Subhanahu wa taala na wereki lalam macinnong lalam malempu sarek kau menginata buka iro pikirat tak manawa-nawa mapikiri nawat di betul dalam atit tak mapahang nafagangkan na ifat dufai diamalkan dalam amal yang soleh khususnya ila beki kita jalani jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Memagi-magi engke pun Allah Subhanahu wa taala marirunni lauri atanna riurannunna ifat dufai pamasina ya naritu surga pamasina. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.